Svojim nastupom pod nazivom Mikrofonija, stand-up komičar Srđan Jovanović slatko je nasmejao auditorijum u prepunom amfiteatru Moravskog parka. Osim šale na svoj račun i ismijevanja sopstvenih glumačkih početaka, Jovanović je kroz uspešnu interakciju sa više nego raspoloženim gledaocima govorio o publici bliskim temama poput muško-ženskih odnosa, o penzionerskoj populaciji, neizbježnoj politici, našoj naravi i načinu na koji nas vide u stranim zemljama, a pokazao je i zavidno umeće u oponašanju glasova drugih poznatih ličnosti. Komentarišući razmimoilaženje u pristupu stand-up nastupu i odabiru tema između zapada i istoka, Jovanović je konstatovao da tematske razlike gotovo da i ne postoje, već je mnogo uočljivije to da je kod nas ovakav vid komedije tek u povoju, a u SAD-u i zapadnoj Evropi spada u domen ozbiljne, dobro organizovane industrije zabave. To je manje više isto, manje više su univerzalne teme i ono kad se smejemo o nekim američkim, engleskim, kanadskim, ruskim komičarima, to je nešto što prepoznajemo i kod sebe neke osobine. Ali zanimljivo je to da kod njih je to industrija. Kod njih je to doživelo da komičari vode Oskara, da komičari su glavne face medijski na neki način. Dakle, ima u Nemačkoj nekoliko tih Nemaca, Kaja Janari, jedan u stvari Turčin iz Nemačke, sam gledao čovjek puni arene. On ima emisiju na TV-u i bavi se stand-up komedijom negde od 90. neke godine, tako da kod njih je to industrija, što u Evropi, što u Americi. Od 50. godina se razvijalo, uglavnom u Americi, od nekih manjih podruma klubova da su to danas arene, dvorane, da ljudi onako ozbiljne karijere prave. Ja sam krenuo sada već davne 2009. Da se bavim stand-up komedijom i drago mi je da je još uvek u uzlaznoj putanji. Nekako čini mi se, naravno svi smo se nadali da će to ići brže, da će stand-up komičari brže postati zvezde, kao što je to negde na zapadu, ali dobro, stvar ide polako, razvija se, dakle svake sezone, da kažemo, sve bolje i bolje. Sve više ljudi se interesuju za stand-up komediju, što regionalno, što ovde po Srbiji, tako da to je divno. Na pitanje da li je teško izgovarati na sceni sopstveni tekst, autor Mikrofonije došao je do zaključka da je interpretacija u odnosu na pisanje koje joj prethodi daleko lakši deo posla. Najteže je napisati. To je onaj deo koji je napraviti taj materijal, tekst, izaći, recimo ja napišem, ne znam, 5 strana, font 16, izađem na scenu i od 5 strana shvatim da su 2,5 upotrebljive. A od tih 2,5 onda sad treba da napravim opet nešto novo, da mesim, pa viškove izbacujem, tako da potrebna je i ta kontrolna publika koja će da kaže ovo ti je dobro, ovo nije dobro i taj novi materijal dok zaživi. E sad onda kad se dođe do momenta da je materijal onako legao u glavi komičara, da ga on drži, to je onda pesma, to je uživanje. Ja recimo ovu moju prvu stand-up komediju, Grupna terapija, celovečernju, igram već 7-8 godina. I ja uživam sad kad izvodim to, zato što znam sve prolaze, rupe, momente i onako malo je na autopilotu, malo ja pričam njima, snalazim se, znam, slušam kako diše publika, a nov materijal uvek zahteva to da se to razgazi malo. Srđan Jovanović ponosan je na titulu prvog srpskog stand-up komičara, iako se ne trudi da to ističe u prvi plan. Uz konstataciju da nije član nijednog udruženja, ipak je uočio da su stand-up komičari u čitavom regionu veoma dobro organizovani i da među njima vlada kolegijalan odnos. Ja nisam deo te asocijacije, ja sam negde solo igrač, ali s obzirom da sam već 20 godina profesionalno glumac, da sam tu negde, gledam šta se dešava, moram priznati da su regionalni stand-up komičari veoma organizovani i dok neko pozorište mora da ima tu korespondenciju koja ide, mi bi došli, kad biste, koliko vas, nas 100, komičar je mnogo opušteniji, sedne u auto i on je u drugoj državi. Tako da meni se teritorija lagano raširila i tržište na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru, dijasporu i to je ono što je dobro. Dakle, da mi smo udruženi, pa sad komičar iz Zagreba predloži mene da idem negde u Hrvatskoj ili komičar iz Slovenije me predloži negde, ja njih dovedem ovde, tako da to postoji i sve više ljudi se udružuju kakve takve organizacije po 2, 3, 5, tako da dobro, što više cvetova mirisne.